Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Menhagasni thodiang khanyo tre ukala lingkon umentri katnat PWD uba Preston tensong ula deblum ya gachingelang bishar kam ban pentre ya gani kasurok folien na omyam shishilong. Kasorkar MDA kabla shimrai shan ikalinti ban penyaj alignment ya kasurok folien balaterwa ban pentre na omyam shishilong ya tu sembut menteri rangba katnat PWD roads ba Preston tensong. Uba tensong ulaong haga jinyalang larai bu Chief Engineer ke National Highway Roads unsa syang jinyalang biang barki konsultan balathung da ka NHIDCL hagi kendiat sengi banwan. Kin saya syang berkensai rai ya kalinti ban penyaj alignment kabapaka ban pendap ya kini ka projek balaterwa. Kabadairu kabakongsan bha habakmi ya ka jingsngan jong ka omyam kapung pat ka jingking ula benram. Hoi kaniru ngila kentum ngin sa pynkylla iaka syaka double lane ngikwa ban pynkylla iaka surok na tengar syaduk sora da ka surok double lane ya gani la penrung hapok ka projek jong ka World Bank ula pentim. Katkum ka jingong jong u katnat boarding bar ka Meghalaya Energy Corporation Limited MEECL kila da penjari ki kendon ba perkhing ya ka jingkit kya jong ki kali ki bayat lingba ka check down ha umya. Ngiladap ya kran ya gane bat shen ngin sala ban shimra ya kalinti ban penyaj ya surok alignment bat hadin bangiladap rai ngin sa penkre no marmar ya ka detail project report DPR pentip uba Preston. U sembut menteri rangba ulaong ya gane on sa shimrai de ki start technical haringkat ki consultant bat hadin bangiladap penkre. Kasorkar kan sa ajing menjur ya ka jing terwa ki consultant kin sa isyong berkistat technical ke PWD haki sengi banwan. La pentip bagi sorkar kadon ke jingtemu ban pynkylla ya gani ke surok syah ke double lane. Kumang pinginang ya penbek ini, dengan scam ba lakum nung ni kwa ba lakum nung la ship stem. Ngin pendap lut di kini ki baru amat pi tek don ki snong ki object komong pi don ki snong ki bang ba kam long ban ya kom ta ka jong long bun ba ki complication te na da komong kini ki project ta ngin penting na ba ngi dai ban pendap lakum nukum nuru kadang ba ki paj ba nong song jo ke jala ke matoy bat ka bangi concentrate menta susu saya kan ka ba dai ban kumno bangin reduce kini traffic apa ka jela ke jungi dia menang idang keren ba mentang la lai ka ban sna sai kani ka surok nang ban pynkylla fully ya kani ka umyam op tu shlong ya kani umyam tu shlong ru ni la ya rai bangin le de fully dia kani ru nakalian ke NHTL kila thum yau konsultan aga ba mener ni dang discuss agini ke kindia sni finalize ya ka alignment jong kani namar ka weru ngi kwa ban bypass no ya kani kadam namar ba kani kadam kumalong mata perkhat pi ka restriction ya kani ka we ka kata sibun ba wat kini ki night super kimla suban sange ante po ISPT de mentang indang ya ngia finalize aga ba muslim su in finalize kan alignment kana ba konsultan la ban penbit penbiang ya kadi kapor ka biang namang ke government of India ru kapdian sekobay kan proposal jungi but ki ong ru ba warna wood ya kan proposal kana bangin la ya kaban I sanction baka kam kan ya sakna teler ngila ban le sa kan diru kan lo ke jimentoy ka kraw ya ka shlong ke jungi ban ya ke jala me kra jungi barokoi kini ka fulen kaniyat na toma naman yo jaka di menta wat ladang ni ong bangin ai ka composition ka baheru manu ban tre ban ai ka jaka namar bam yo yik su ban sna tek yo jaka su ban te kita kini ki bangin ya konkret